atungire amakuru go kufa kwa Archbishop Emeritus Paul Bakyenga na ntisi yaho kushasha kwe kandi ahumuriza Archbishop Lambert Beinomugisha abasaserdoti abanyadini hamwe n'abikiza bono umukweshengereza na siba Archbishop Paul Bakyenga ahabwe imyaka eyamazire arikwehenengera ekelesiya ya Mbarara urukwera Papa Francis natengera mugisha abobona abayeteranira umustango cya misa okushabira umutima gwomugenzi omushagwe utugumye kandi gutuhe obusinge omurimo kama webarimo bwanyuma y'ubutumwa akamba shale twemerhe ko kumisa yatandikire egumuzemu kandi turembirwa umurisa wetu Archbishop Lambert. May I ask you to stand up? Nokushabira muheza wa hanga umwepiskopi ishabe episkopi Paul Bakyenga twine mutumeshenire Nyaturumisho garhanga umushobozi wa byona no mishiganje Nyamitanga nasinonga umutega teke no mugambo no mukorwa no mukanga kure kunji nimusisi suma no kweshengereza umukiro Mario shine byona amarika n'abakire bona imane data umushabara umushobozi wa byona tusasire atuhe kitu kandi atwamagara gataho
wakwasize kwebembera eklezia yawe mutware twakwishingereza mweze umutatsi umukama bwawe atura umushimiro utarwaho iki twacucaba turaba muri mukama wa Yesu Kristo mwana wawe omerera akategeka hamwe niwe na mutima urwera ruhanga ubusingire ubusingire. ahariyo rushozi mukama w'amahe alyateshera amahanga gona obugeni bw'ebishaju n'obwa vino ekyekiinwe kye obwese ebishaju yijwire omushokoro na vino y'oruhoro ekyekiinwe kye kandi ahariyo rushozi alihiraho kimwe obwiririmba bw'enaku obutura bushumukire enganda zoona n'ekyetwekyerero ky'okukira ekishangiire amahanga goona. Mukama Ruhanga alyamariraho kimwefu aragaza abantu boona amariraho amaisho n'ekijumo kibajuma abantu be akiha omu nsi yoona nuko nyakubaho agambire. Ah'izooba eryo abantu balyagira bati reeba ogu niwe Ruhanga wiitu ogu turategerize ngu atujune. Ogu ni nyakubaho ogu turategerize katushemererwe twesiime ahabw'okutujuna. Ekigambo kya Mukama.